This is Papa Christy. Father, the glory belongs to you. The glory belongs to you. have a God who never change, always the same,
always the same. He's not a man that he should lie. Always the same, always the same. You're the ancient of days. Yes, you never change. I will worship you, for you alone are God. My woo, and you are faithful to the end. You have never failed. My woo, you're the God of wonders, and we stand in awe of you. Oh, they can't wait. Oh, they can't wait. Amazing God. Amazing God. That's who you are. For who you are, I worship. Amazing God. That's who you are. I worship you. For who you are. You're the ancient of days. Yes, you never change. I will worship you, for you alone are God. My woo, I know Baritoen in yellow. You never change. Yeah, my Lord. The good one in yellow. You alone the God, you alone the God. What a God, I'm a big million, it's only one. Mau no sekatato, mau ano kwarito, mau mavo. Mau no sekatato, mau ano kwarito, mau mavo. You can try it with us. So we worship you, we praise your name, we love your name, we shout your name, we love your name, we praise your name, yeah. We worship you.
You're the ancient of days. Yes, you never change. I will worship you, you alone are God. Mawu anukwa return in yellow. A God who never changed, always the same, always the same. He's not a man that he should lie, always the same. Yankupon ye waye, yebum kase. Woni eradi, wona assassina. Good to a Jumanku. Everybody say Yankupon say. Yebo mukase. Wona assassina. Everybody say Yankupon say. Yebo mukase. Woni eradi. Wona assassina. Good to everybody say Yankupon say. Yebo mukase. Woni eradi. Wona assassina. Good to all right. Yeah. Da da da. Yeah, good to yeah, good to come on. Da da da. Yeah, good to yeah, good to
no corrector nya. Ebia wo biara Yakobon no kwafo. Fa ho to no so. Ya wo du hwambo da. Ebia wo bia me se fa ho to no so. Na ono de woni hwambo da. Na de ko to dipa so dia. Ye dipa ha obekairo aka chiro se wo pa wodie se wa hia me obeka chiro se ya me shewbo no ba ntemu a bo she ni bi kura de mo ka se bompa ye mame pa nya bi kwa bi a wo be hira wo Yakobon wan kan sa we city man wa kan fa hon obeye Abusha hay Adom 106.3 FM Adom ayenwana nim dwumadi na anopai ede ebrawi ya papa bishop ya uso ansa dwumadi so na wuti na ho tsei me so ho ye pa na minim de wona mu minim de ato o minim de asie de ukomu eni se de wabra bo aduru ba de ba ko pe na minim se de wono awrade a wa hye bono no kwafo so ampa ya domani asumdwe ne ahode afige Nyankopon enchen anopai enka ho Nyankopon a onam ne ba asofra yen Urade Yesu Kristo emu no Nyankofa mu eno oyo no kwafo Nyankopon a onam ne sofra mu akone ba yen Urade Yesu Kristo Nyankofa mu no ye no kwafo onam ne ba no se na afre wono ye no kwafo obusha adopa de make catch kakra bi ni se empabada sitabia mu ne tibia bi mu a waduro bia no koso aso mu koso agini di empabada wose waso sa odu be kwa wie a odu be kwa wie na afichiri wani sa you're the ancient of days. Yes, anybody over so okay catch say yeah na farm it's a nano pay say ya wadi say ya wo say ya djuma say wa brabo balance trem in fact the Nyankopon can fa hu bia he will do it through he is faithful to his word. Bible say no I share born where you no kwafo ono I share born where you no kwafo we share born so tumi hu no kura wo mu edi baby I say sabra na we na wo huntra kania ma kon si ya me ma Nyankopon ti sa o ono wa share bono a eka ne baba akukura no baba be uji egu His only begotten son he gave him to us for our salvation today no want to mean ka ho en ti se want to mean ma wo Bible say so no an come ne ba no ne bakro no ode ne ma ye a ade na want to mean fan ka ho emedum ye Erade ntina nim kire opa no pay na onfa ne santos bia wonam biara yede wase ye kro ye maaso ye tonton show de enmunya kina ase ne waye yie ne nkamfo ne tonton ne opagya ne sorry e ma na no pay e wase wa ma ya hoden waka ye ho onti enwie sa e wase wa kanfa ye ho bia no akamiti ba kokora bebem so ye no kwafo mavo Mise kakato mau anukwareto mau mavo esa mau anukwareto esa gwegwa merci esa gwegwa merci fika lejoa
Alright, abusia haya Adom 106.3 FM. Adom ahengwa nanim dwumadie no pay. Yede ebra wo de ye kire wo ane se ebra otie enwum yi a enu abema Pastor Edwin Dawson. Odi bra wo se mawu arokwareto. Ya gacho se nyame ye nkwafo mampa aba ene ya wo ye nyame akanfa hu biara bosumi du ba akom ne ewi ono awurade obeye. Ye papa Bishop ya usu ansa dwumadie so na uti na me ka kire se busumi ya woman from 24th ya kwa kopem 26 dwumadie kase pa na Jante region Archbishop Akwesi Sarabidi akon asem patre ho dwuma kase one Kumasi asofo ene asore akase bia wonu se wo Kumasi bia no ene disa dwumadie we sei enya asem ketwa enti pacho pa se won kan ha o takradio to America busum we sei nyame be fa na ko aso ene ne nko a wo so na tibia bia utibia no radio form so ajo busum we 24th 26 Kumasi kwa nyina akire ho nyame be ye adwuma kese Sports Stadium, Heroes Park. When I said you made we say Babaso. And you know, see, pepe, not just say, why is shit? I want to fall. Young perform switch rain and some Kitua. Ankrato, Daughters of Glory of Jesus, Selena Boate, Diana Samoa. Tuni, a Kofi Sapon, a yena Diana Hamilton. Elder Kwasimreku Onyinanda nyame ebefo won so de ayishira bebrebe e de amai 24th to 26 Heroes Park Ashanti region Kumasi Sports Stadium Enyasep Ketwa Dry Bones back to life to asetra no akokakura say ndaso ni ho na ukra ukọ hell ha nyame befa ne nko esu yaka Yesu Kristo ho asema kire ama nkwaje ho so ebi atumi ya odia. All right, 2 Timothy chapter 3 enra ye papa fa verse 1 no ana ode ba fom ye nkwati no eno an yezu ye begina na enso ye dia ye adwuma de okan no na be wasofo mpanimfo ewa hanmo omo ebeboa ma ya chirechiremu ya do musuko na ya tode Bishop ya usu ansande my to call Facebook Adom 106.3 FM na o like page na wa share for suggestions na for comment fabra ebisum awam pacho me mamachi o ejo so heneba na mo yes Adom ade achi bia Yesu kan se bi se ade chi o we seme ye ne oso ame na djuma ti woni bibia yo esewo se we de oso ame na djuma e max all right so said the tree no utumi kan no media utumi kan so utumi kan kakrai kan na hunu ye se na edi akire mu no mra emu ye den beba evise nipa beye ahopefo nipa beye ahopefo obepe ne ho tie no na de beba sikapefo ahohoahoafo ahantanfo abususam kafo awofo asem asodenfo boniayefo wonga bibia honte ema won wonga woni do
apamsayefo nsekubofo wonga wonhye wonum akonoso wonga wayawiremfo wonga wompepapa afatwafo eniyedenfo wonga wohran wonga wodo enigidie sene onyankopon wokikari won anim kire onyamsompa nanso opa emu ahoden sadi pay dawo ho efri wo mo. All right. Sadi pay down ho wo efri wo. So we ka ye fa no mo ba kuma a yeah na etwika sei etumi a kire mu o se na hunu ye se na edi a kire yi mu no mra mu ye den ebeba tije hunu na ma ye tiase sa de fi se enipa be ye ahopefo sikapefo ahowafo bien sen yen kan bum na so ko ku bacho bien sen yen kan mu ni yinu mako ahopefo sikapefo ahowafo enye o sit every morning beba awomo no de saade no beba Just uhwemu a mbre mu eden no nya economic condition ho asem wo ka na emum enipa suban ene ye ban ene de saa emra emu eden na sabre wo ha e wo ha kire se wo hwa ene enipa epe wo ho e chen se eja pe no ho sin se obedonema eyire ebre bravo big one be mano o pen nkoa ne ho pesem kuminya ja pesem kuminya na se o se lovers of money and they say ya men no kra ni mu ni se o se wo hwe nia e drive ewiase sesi a ye power sex and money. Power, sex, and money. Enipa beye bibia for money. Se obeku neba odi enye sika odo sika echen neba no. Odo ne ho echen bibia wa asasi so. Eno nti no amase wahwe ne so a wo musafo no so no obedo sika nya sika na owia no odi abehoahoa no odi ahoahoa no oni hwe odi kire asetane nyina no ahoahoa no a sika moja my blood money sika na wanya no eno odi hoahoa no hwe enese wantimi anyina anhunu nyame a wo som no a nipa bema wa sha konfuawu because ye nyama na boro so de hoahoa ye hu nti se wo hwe no de wabra bototo no hu se na me ne chance ye ekosi sei ena wiewiem sam wakoni adua wan hwe ye obenum adurawu mengu tenase esanse nipa dwa ye num ne nipa ehoahoa ye hu hwe wo man ya yetimu yi menkwa akiri kura edian na bema akwada wo wadi 16 years wo pe Mercedes sherepe mu adanti wachi wo yonko akwada 12 year old boy ekono die na wo pe wiase die na wo hwewe baby ye wiase no aduro no na nyanwanwa esanse wo se but no this hunu wei ewie bre no mu no o se emre mu eden ebeba die na eden sin se ma wo me ba abon ho ka tete akwada ya me do 12 years be hwe ni musa akwada yi ebeye adwono agumitiri so ama kwa akumidi na hoahoa me ho adwamanum na wo sika fie bi a wo pe ka fu tantan bi a wo pa demu na rehusem no kra ne se ka na nani abrenti oku ba no ka no sususu ne si ho no mu a enya hwiye o e bopot holes yi mu bem prensa obehunu ana ayemre enu nti wa bekumeba
Odo emre mu adin ni emre mu odin nipa na de ba sofo agi ahopefo sika pefo Mama mfa kwanya so nchia ye tiefo nyina o majo so menchia papa usu ansan so na menchia enu abe masofo ofe wahwe ne papa ya weekend ekusie no wo akurupon akuyapem bepon so ho bepon so ho pe ho na wo koye yi no ozi den ho na ye ko na sofo asam yi a ye papa dia bayi a ye dwendwene ho yi ade a mehunu ne se baburu no se okai efa bi na wankai ni nyina no na ya mo kase out of context wan mo na ka nyo na de ba ehu pa yes on se ya na enkrofo di mirika bible se mu odin beba eno an ewo mu eye den ne aduru ho ye de nipa eye den ne aduru ba bia ye duri nipa kane a ye kan woni nuanom ne wo sabre de bia ye nyina ye tie kurase ye chase minu anya menya ye nyina ye didi bom ni ade ene ne kakra ya titi ye mu sofo imu atise ten enya sam ketwa ifi bia ne de sa kan so na danka o de dan o musi a ebo ho efihia na bo se we wo etwie na chi no we wo ebi dan tare obi de ho sa no mo ye no because now the sense of belonging na nei was say obi abuso ho bia ote gated a community one ne yire ne ma community ne yo ne yire ne manko obi anka ho bia so enti sane man na Paul hu na chiri a ka chire Timothy o say hey boy know this sa ade we ye den ebeba na enye nyame na de beba nipa enye nyame oboasi gold mine no e da so ho sika da so wo bogo so de da so ho ehinfa nyina hini boxa e da so afekura ne ye hu ne ma nya afekura na Ghana ye nya oil ayetu eye den ne mere mu ode aba nipa sagalam se ya munya nye nipa da man Yesu ayesai nipa sofu kasika penye bone se ne wo ye adwuma but wo hwa adwua ewo nkrofo achi eye me de se ye kan brofo no ane ye kan atwi ane ye kan brofo akan enye se obi a leba ne nyame ka se tie o dabi but na mo adwuma den so love of money enye hard working ne nyame tia dabi but love of money no ade na wadwe na chie no eye love of money. I say Bible said that sin. I mean the love of money is the root of all evil. Love of money is the root. Nti donwa odi edi ade na chi no. Nti asa yentu ade nzo betu. Hade mutu abesensu no so oso obeye. Sika wo pe wonti. O ka na obi justify na adwuma ni hono na adwuma ni hono. Ene ye ne. So for me see nsu aya no pa na nsu no. Kotu zuru kroji ye twekọ ba ne ade nsu ewo ayihoyi otikuntumra hahai na odia sensuo bi ye wa ayiho no won ewo ayiho no anworo mu hahai bi odia sanom ene yi wontime nom ene wontime nom e ba ne sen ne ye ma me nom eti nkurase no okwafuo mu a gise okura sachet water egunu kentem eba ne say kana ukwa usiru bibs because ukwa no so ho a ukwa no so ho a ubesansu besansu okwa ukuratoa ya ode besansu ene sika penti ya sai no nyina no na on se sika pemma ya brei so enkwada mpa dwumasu ya dabi so for me see apprentice pa ubenya bi no ene dio you bit me catch us pacho eya munya announcement me hia apprentice ho akwada ne akwada bia ne papa de ne to na no me kwa yi obechi ame na wo hin no ka ba bi o pede yin o se you galom say here nam what da so yes ane me adwuma sua kura ni pampe enti se wo dai kura no obebu no ne wanya sika emfa no
se nipa na obekun first time wa Ghana wudie nom ne ade e wo ho a ye te ho asem tete free tete mrem papa se obi akum nipa atwitwa no sere ne abasa e de agu fridge ni sukotwe adakam ana very fridge no sukotwe adakam ya ukwa wo se mepe ne kukutia no ayi ama wo bo ahwenka no yati bi da ben hwenka no hwenha no yati bi da ben yesika pa yati sasem we bi da ben omo ya sina bibi anse bibi na dwene bi ha no hwenha na dwene na se na ono na dwene mu ha no a se na enipa bi na koto na mo koto mo so ma dwene no eyesikado eyesikado ati no kum ya no adwene mu ha no na wo akoto ye no o da dwene mu ha desa wo ye business angasa wo atofo nso asamo omo beton sukuranso omo beton sukuranso sikai omo nya bia se ya tam onya ne kwamba so no fanya aye waketo nkofo akoma na odi enya sikado awurate ene de safu e sababu kasa twe won firi omo enye discrimination obia oye saade wei e de enya no ho sani pa we wo de ne kwadante sa ye de so ene ya ye ka obi omo a repu nkrofo ne ade a kopie court bebre omo gira da kam kasa bonsamu o janze bonsan e hu so no nya he aha no na mi hu se akoa na o hye kire no eye akono wona won hye won akono so o se wo ka miensa but be the way justified won se akono de odasani bia no wo bi agise bia mo akronkrofo yi na woni bia wonye ni pe wo e wo bia mu ba bia mu so ahyeso ahyeso yeah friend of self control no so we Kristo ni ade be boa wo ema wutimi ye no kure Kristo ni eye ahyeso so metimi ni oba atena oba bia onye mbusuani atena te se menua ba ahyeso nti why so so a woni aboa beda awi akase right oni mwada say aye ayinti wa ko undercover akopem bambo e wo UN say die eno no nkofo bi empe se mai kwan yanyintum benkata chi o hwede yonko bema ne chi widie saa wo se me kon dodo nipa ntimi hye wonom akono so say so sometimes you take court proceedings a 70-year-old man defiled 14-year-old girl and the 14 what can be brave ebi mo na no say 6 na anyabio ni pan shot na kono so bra ye wo mu ade bia wo behunu bia sa ye na kono no nko ade e was skirt mu no nko ade ope sadie no ni pan hye ya kono so sabre e kama kuma sese eja kuka yi a ekura ni kwan bia mefa so a menye enye sometimes kura nya se menye bi o beje every ninsem na o hwe tubozo wakofa tuo na wode nam akofa sikan wode nam ni pan hye ya kono so ye bre so no bia we ye sofuo we ye bishop we ye hwan wanti mi anhye wakono so a eno sofu wo hwe ni pa bia ni nyame adom madu pempenso bia sebe wo hwe ye boss kwasi twum sha ase ha kakra ene wo ko kakra wo ku ene adaje be no de ko sha ase kakra ene obi eni wo pesa saade no o pempe hunu ahudi esi ho ena fomo kwabranda ko ye papa o sha ase mete na se enade da fom grupon hoyi da fom ni mo fra brem fabia wura dano papa bishop e ka wansem wo bank na krodie mu a bia na sebe ne amakaka obeyisu oda ba bi na ne amaso da kam kakra e name nanti ya the bishop de na wakan wo de wunya nkan wo de ma me de no me so na me peche so fu obi salum aye headdress salum esa sigota kese so so fu enei
young man bi sorry say obeye nyame adwuma na preko pe opese ogidin even ewo nyame adwuma mu mpo no preko pe opese ogidin enti eniema kasia ye ni adaje o ahohoahoafo ye friend Reverend Dr. Professor Asumesi na zena me hwe mama efe program or you part of this ewo Kumasi na akwa bi a ono wapam na yire na obisa say na we ye dey no so bondin Reverend Doctor mama efe si kwa no tum na presbycat kisi kura anya yonko no all right what did na konto ya cat kisi at was presbycat kisi Reverend Doctor watch out Reverend Doctor na was o de to ade no ye fiti preko ne ye pese ye poyes be pramuja enti ne moje etu ye Diasi aye dini ade nyina busia ye de bo baba krabi so na emphasis kakra me de beso so no ye or they say lovers of themselves ye pay ho oh say enei asori dem osofo nwini nsori ma ho hwe open no ho hwe ne wono ne ho open no ni ka obedemu abrochire bia obenya di atire akwaba koni abedie ye kura ne bag kura ne bible pafo open no ho nenso no ma bi ati ho a ohia 100 Ghana wonya eno odi ahwe nkwada mienu a okuna wu agya no enne nipa peye ho ewo bribia mu kire se ye nwene that the other person no ti kakra meka ayebefua se mesrew mumma yen empesika na emom no ma ye no sika yen pesika na emom no ma ye no sika se yen pesika na adwumaden so na emom no ma yen eno sika na yen nya sika o sa kwan no so awusia zavo de kakra so ana wakani nyina eno wakano awusia haya do 106.3 FM Bishop ya uzu ansa dwumadi so na oti adom ahengwana ni dwumadi na de brago wiase wo mu nse bre mu odin beba enyame na de bo ye ne aye peye ho ye ne ye pa ho wa ho ye pisika so you know the caliber when you said do you know me and they politics here omuyi obia person no huram ofi school ano person no huram because who say nipa bi koye enche be busume miensan esensia ya waye wasi dan be ba kuma enum sikadonti krakiti wadon kodon politics oko banga ko start as a clerk and ekunya no manager konui ene ko hwe di fie kase guho bebre so ba ko pe no otim bebre ti mo se nipa be guri efofo asisi adai kroma asofo enipa ntim bia for the past 6 years if your security nkuanete ho security nkuan dan no so nya dai wa yamishira mo papa sofga ji ena zavka ku sami yamishira ya mame antiesta imakoboti the kasia akayo no wa sha sie sugu na enough from sao Christ ambassador de bia oka so for me say eda kakra mu na me hye ena garage kakra nyame de no ko be chance no pe any bro person preocupe person so no what's it say ya fiti preocupe ne ye poye all right Etrema ye papa Bishop ya usu ansa but they make actually say Heroes Park 24th to 26th you said Kesia Pa Evangelism for Kingdom Living Archbishop Akosia Sarbidia Kone Kumasi asofo akese nyina and so akese Kumasi they say you media we say bro you no nsia 24th 26th of this month Heroes Park this posted in the Furiata Furi Safoku Fojo and Sofoku Chi Amishra such an Amishra the West Pafo Noaba and then Bishop Bishop Zomi and Kokra
Emrantia is sorry. Akokra Akwesia Sempa. Akokra CG. Yeah, why these are over Trajan Yano. I want Yamisha. Why? For Niba Kwame say, Usha Sam for Nipa Wana. Who submissive Awana. Who obedient Awana. And they Kakra obeying. All right, we'll see.